Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe kala ko honɗo men daaride nder ɗi minitaji ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisallo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon jaaɓe yimɓe aljanna. Haray ɓe mo mara gonɗi ko fuɗɗoto inñugol haray inchallahu hande ko 12 sabbordu sumaye 12 sabbordu sumaye Allah tawno e rowani o tawni en hikka en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ukku en kala moƴƴereji e baraji ko woni e ndudu sabbordu o tawna en sumaye. Haray musidɓe julɓe tedduɗe no andirɗon non horugol 13 e 14 e 15 kayala lewru haray ɗum haray tigi on ko sunnaji yaɗum e sunnaji nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam. Haray ɗe balɗe ɗo tati si a hooriɗe haray ɗe mari baraji horuɗo balɗe 50 ko ɗum woni lewru timmudu yo Allah newnan en wawende horude. Haray ko 13 14 15 hawre jango e juma hikko ɗon kadi asewe on hikko ɗon kadi ala sa continue ɗon a waɗoy ɗon kadi tenen on haray ko ɗum ɓuri e laɓede. Haray no musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen hoore horugol balɗe 10 fi horugol balɗe 10 ɓe laafi kono ñalla gotal haɓe 10 horugol balɗe 30 ɓe laafi hoore balɗe fiya balɗe watto ton ko wonɗen andintinande sono be sono en woluno e talata feƴƴuɗo kono woɓɓe ɓe yejjitay an kan noon sa mara feere horugol ngol feƴƴi yewtere nden no gasa goɗɗo ko hooroya haray ɗa mari baraji ɗin hay so tawi a hoorari si a hoori a feƴƴini yeru yimɓe hooruɓe ɓe fof ɗa mari baraji yeru ɗum ɗon fof musidɓe julɓe tedduɓe fi honnu woɓɓe ko honnu hatta ɓe hoora haray ko sabu yejjitugol ngol joni noon andintinɓe ko ɓen Allah daali ka Qur'an fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin andintin ngol nafa gumɓe ɓen wakkiloɗen hoore si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe mi darta yewtere anden honɗum ñande 15 sabbordu sumaye ɗum hawray ɗo e dimanche haray yo Allah tawnu en ko ñande Allah subhanahu wa ta'ala yellitoto e hoore tagefo gon fop o yaafo e bakkatuji meɗen ɗi fop majji ko woni yafatake nden ñande o ko neɗɗo shirkanɗo Allah ma wonɗo e shirkande Allah o tubari ma yimɓe ɗo taƴodirɓe ɓen taƴodirɓe ɗon Allah ina e malaika ɓen terte ɓeɗo hatuma nde ɓe tuggidiri wo hay musidɓe julɓe tedduɓe ƴettu téléphone ma on inna min o meɗen taƴodirno ko inchallah miɗo faala e wakkatuji anni fop yaafe innamo assalamu aleykum kala komi wannoma mi toriki ma yaafolan min ko waɗɗa ko haray mi yaaforima li wajihillah. Haray a heeɓi baraji ɗin haray a ƴetti ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ko a ƴetti faale maɓɓe on acci ɗon faale ma on haray a mara joddi sina yaafede bakkatu natoygo aljanna yo Allah waɗi kon haray ko jannatul firdausil ala. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala taƴodirɓe tawata pellet ɓe yiinde yewtere ɗo ɓe nani mako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tugginiri yo Allah ittanɓe andeji pottina cheytane on danda en cheytane folugol e ya rabbal alamin. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en feere e fiira e doole waɓen horugol jango kadi ko ñalande moƴƴere kadi ñalande ɓurde moƴƴude nden kadi haray e nder yontere nden haray yejjitari jema juma on o monɗen e muɗum ɗo ni alkamisa no weetude juma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo hebbini e juulugol e an jemma juma e ñalo ema juma ko honnu kadi hande waɗgol ko jangugol suratul kahfi ngol ko fop maggol imma ka jimma ɗo ma ɗum ñanorma adogeje ɗe jango inchallah kala janguɗo suratul kahfi e ñalade juma Allah waɗanaymo annora ha e nde jumare kadi arore inchallah haray hadisi on himo selli hebina juulgol e maɓɓe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ma allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma waɗa salatul ibrahimi on hebbina julgol e maɓɓe hebbina kadi tagol Allah e ñalande juma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki wo sa'i hun gotum hino e nder ñalande juma kala hawrodirɗo e kunɗon sotoriki Allah o jaabinanaymo ko ɓura jortede kon e kunɗon ko jongandema ka alansara o salmina ɗon e nangue ngen haray mutoyde hebbina jantagol inde Allah juula e ɓurnaɗo tagge fongon hollamo faaleji maɗin hollamo bakkatuji maɗin toroɗamo yo yafane hollamo ko falɗa kon toroɗamo yo okke hollamo ko hulɗa kon toroɗamo yo dande ko wawi okkogol wo ko Allah ko wawi dandude wo ko Allah ko wawi renude wo ko Allah subhanahu wa ta'ala hay e goto wawa renugol goɗɗo ayna goɗɗo dandamo si wona o Allah subhanahu wa ta'ala hay e goto kadi ala anduɗo ko wirni si wona Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'lamul ghaiba illa Allah
ala hay goto anda ko wirni siwna subhanahu wa ta'ala mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere ko Allah wanno ko e nder du sabborru sumaye yo Allah waɗu keɓal meɗen e denndangal ono wonɓe darde ndaroyeɓe feƴƴoɓe nde yewtere li wajihillah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ittan en andeji meɗen keneji e gundoji yaafo e bakkatuji ñandi fandi suuɗi feeñi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla wurno en haka gurna moƴƴani yo Allah ƴettute en ñande tawata ko laakara woni moƴƴani en ya rabbal alamin yo Allah ɓoynudu en e mawɓe meɗen ɓen okka e barkiji maɓɓe yaafo fati ɓen ɓoyda en luttuɓen enen kadi Allah okkore zurriya du'antoɓe mbawa meɗe ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كونو دو مسيد مودو عبد الله جلو كباز ميد فيسبوك لا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته